I pozdrav mi Harman ovdje i dobrodošli u moj prvi klip i danas radimo reakciju na... Hvala vam za 3 subscribera. Pa hajde da počnemo. Tipičan mučik fan. Klip. Da izvucaj ga, bog te. Dobro, hajde. Hajde nastavi. 117 pregleda na moj klipove. Opet klipove. Što je nevjerovatan broj, a moj kanal samo traje samo jednu mjesec. Wow, jesi opasan. Ovu ideju za YouTube kanal sam dobio od Stjepan Games. Ma, znao sam. Što je mnogo poznat YouTuber. Ne može zezati. Muđa i Full TV. Imam još klipove. Još. Hajde, dobro. Što sam Minecraft. Opet Minecraft, jel? GTA i nekoj drugi igre. Koji GTA? Jedan? Nekoj interese. A će snijam i nekoj misleni. Šta? Još... Sada da ti pogledam moj mač. Hajde pokaži. Tvojim bajski. Ovaj požur malo bola, nemam ti ja 2 dana ovdje. Pa gdje si bolan? Gdje se traži? Mačko garante šporetu bila. Gdje? Ma ne znam. A nije znam. Aj zdravo. Šta je grliš, bog, tako da je od zlata napravljena. Dobro. Tako da ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio i vidimo se sljedećem. Pozdrav!